Rahnwet na Pohnpei Pohnpei Rahnwet Yes, tira oralapakan mesatan sum ang kabese yung Rahnwet na Pohnpei Iyang o kasadedia raga chokaros pachunan program in Rahnwet nan Pohnpei. Ye program in kabese iraka po iraga sampalakan me wiwiawi datan wiyawan way Pohnpei. Mona chpan pachoyang nan program in kabese na suksech. Yakoneng yen wadian kichti o chiang kuya chunga saratan kay pani o wow. Ton waden wow arakso kon Pohnpei yu. At chunga sakaran wow lakan kapuran isanahan kan ko. Wow sawan man kan nananatnan kan ye ko. At chunga wow choror and biltoker sawan machay kabina and wain Pohnpei karyawan kabina. Speaker, Vice Speaker o Chaweban Chorus nan 11 Pohnpei Legislature. Kachawan wan please so ko pong lagalap. Samura lagalap sileben momod so kan o kachawan wan please sawan marchon way unsa. Rahnwet way sawan man kiyan so mga kukchailan kachin kasamo. All kasampal kay may kachuyag nan sawan machemen kaya. Orin sa wasan Rahnwet, orin kakan kabese, tatawaklat kasampaleo, nagaan miyaw ng wing Pohnpei. O iban ba siya lukat, Pohnpei, o nan programen kabese, Rahnwet, rankak, and orelete, irakasampal, orakasyo, kanamin kaya. Umay chmalay so. Kailangan kong iban padron trapiata, o yung ayol riyaman tan yung patron. Amon may koros saman padron kong iyo ngon kit Pohnpei unsak patron kong nan sakaratan wow ang kalapakan labalap koros na wing Pohnpei yo kaliw ko na rano kung kakapese niyoralap program sa wasiu meban patrosan lekin Pohnpei nan wing Amerika dirail lekin sawas kita mayroong sawas o medical mission yung yorala ang kalalapak naikan pa patroan saya tayo na patroan yung Rahnwet yay Mr. Santos Aparam Public Relation Officer ng Department of Health Social Services o maragap koten lapen noyat Chairman in Medical Mission Outreach Organizing Committee yung ngayon patroan kuya member in Organizing Committee mo kung kakaw na bata puinin sawas mo dan kakuleto ang Pohnpei o kakuyaray po ang sawas o palian uwali o pilpalian sawas na ang kagawalan silang rail kan may limat may niralap kung kakrapiata puyawan puinwat na patro land station Rahnwet patro ang komu kung kakapes rong kasampal wat rong may Pohnpei Kalanganin kamoy Mr. Shed, kariyak mo ay kakan kawewe medical mission o tatak may medical mission watch agan mo ya o men Pohnpei. Kalangan yaralap medical mission watch kuinin sawas yu may rong kaya sawas o irail mo yaw kita truck kan nurse kan nan buena Amerika na eupen o kung pano sawas o sa koros nan sampa ang yaralap patron trapiata pupodium mamaran ki Bradley o Kelly at Monson trapiata ra sawas wat ledluk yu sang momot so yu nan sampa o ra patrola yan sawas amain sang kawaitin pawa irangka katrela para mayroong sawas o kalian buni o rosun mo nan sampa ay rakalaw tela ra totoo ang sawat Israel organization what Israel kuya totoo here nan sampa ko nangin sampa riyesa o etinaray pan patrote Pohnpei replata Pohnpei po ki masabukat resite saya aray parator contact through local church may Baptist nan Pohnpei o Calvary Baptist Church mara patron kota-kota aray men patron to sawas
o Israel Tractor Limmen o support team na tan patron ng outreach work o raban patron kita remen sa Pohnpei mapit irariyaw palian apali silang namasgan na ang kakapal o palian buni Rosen Maong ng Pohnpei may ikis kawaralap mapit medical mission outreach Queen Sawas o ramen may rangki o sawas ng Pohnpei kalanganin ko mo agak sensal yang talikan may eupenet te sawas pene eleta Queen Sawas medical mission outreach and kapachawan bay sawas kalangan mapatpana tatagot ang kakwita kayo inangan medical mission outreach araymen para to Pohnpei o ni patroner kayo na ray tan para Pohnpei para nga kuya ray sawas o nautrungan na tatagot yay nabasam national government ni ray patroner kamanala credentials kan o kasalata na yay kuinwat melal kuinen tractor o kak sawas o surban yata na kaparang Rosen Maong ng Pohnpei kareta national government uya sawas kasampal ng tatawag and bil patron wawan kiyo kasampal ki ya Pohnpei state government na melal Department of Health and Social Affairs na utrungan na tatawag roan patron kat kita may na kuinwat kak sawas ng Pohnpei o Rahnwet settlement patron kapngong physics age po nabalan sawas may ban patron yang kapatrayan tatawag po rongan tatawag rengga ikaparapasang o ramas koros memenala sawas pukat umain kawawan sawas pukat kaibandan o yang ay kotan lapan na patron katrela pa nauran sawas kan meraban patron to o medel patron kaim segala Calvary Baptist Church Israel na to kuinwat amyan so order man share responsibility in host tatawag ro patriyang yang Israel momot sa Baptist kan koros nan po karata momot so issue eupanan an organizing committee wat po senga kauna patao tratrakan o yapan kasantikan na konangan kak apalin yaray bandala to Pohnpei mani ala pimat nikat patron kapes palikan masawas pana labalan sawas na uyaw kalanganin ko mo agak sensal ya medical mission watch kan huyawi o wasa tatawag kan huyawi ye kalangan pagpacana siya sa karantaan wawang kong kan o pwede so ay medtolaw sa karep chultol kayo sa tatawag kan medical mission watch kan huyawi ng Kalen Baptist School ng Peter ng Wayne Colonia chapter ni Bay Prisa Kualu Lel ng June 5 pari ket Prisa Lima tatawag pa chapter Klok Kualu elap ni Mensa Lel Klok Lima kalanganin ko mo Mr. Leben Kariyata token sawas and Rai medical mission watch lango men Pohnpei chorus token sawas watch lango chorus Pohnpei kalanganin ko mo asaman sawas ta medical mission watch panuya kalangan saman sa apis te sawas riyaw magpin watch panuya eo medical mepit sa apis ang Rai na sumaw kan tapi kasawiyata saman sumaw ta naranas menan o eo mepit optical mepit mesenaramas kila kelas ang watwan tepan sawas ki pilang o saman sa kan may Rai panuya contoh pemisa panuya wini so koi kalanganin ko mo Nagaksan sa ismelo kayo to pinin sa waswatch o Rai adeti moy sang Pohnpei state o some government friend ka kuya tatawakan medical mission nan moy Pohnpei kalangan kami program terkait pinwatch lupa to Kalian Baptist Church na kira ito o
FSM Pohnpei State ada di kameraman dan kak buya kita pun nan merenan Pohnpei pergi koyang kan bagai cumalan ki pretension me cumalan ki kan pipara ki yang muka gede ki sekitar sangka dia Pohnpei am somot mengenai doctor kan tapi luka Pohnpei umsa Quran yang karena wasan sansan bawa Quran yang ada sahabisin John macam berapa yang main Pohnpei nan irai langsung sansan kalangan yang kamu Mr. Santos nagan minyak kala nagkaksang public taway kakon memenyang kacuan sawasang medical mission miyan empe yung memen Pohnpei kag agar ong kalalagang kan me kakachamiya sang men Pohnpei sa chilebelebel. Namanya sabun mau mengiran kalalagang terkait nama. Kongkak All Option Baptist School ni nampak Silu Riau Sero, Riau Walu Silu Sero. Kongkak pilihan apa menjual bukan dapat di project chairman kami tu. Kalangan mo na siya bangkay sa kala program ng KPSA na sukses. Minyak siya yung ano kanya ng sansan, mabitata siya medical mission, may chonway kanya ng mga kalalagang kanstulan. Kumay siya nga lang so, kumay tola. Kalangan program director, sin kabarabat, mabita district, katrala bawa wan puinwat, aray sawas, sa ina ng kapungki, aray plata Pohnpei yo, dan patroto sawas. Aray sawas pa complement Department of Health or Social Services. Kami irai bangak patrona dan belina nuya mekot ma dan kak sawas mission in Pohnpei yang kak ongros en maun men Pohnpei pun. Trail kasikoto o kanton marawal itu saya kira mereka mau kita kalau itu raiban kak lel Pohnpei ni riset selu, riset lima rumah, raiban patron trukta masuk sana wina mereka riset selu, itu kanan wina wai, rail patron lel Pohnpei trukta riset lima, sinan sokis raiban patron orientation. Bilwao ni ko tuang tadi kan mai data karena sebab Director of Department of Health or Social Services. Bilwao ni ko bagi mai wat mai ni ka sampai nasotra situbanga tatawar situbanga tu lamu trial kaping ki sehingga kaping ki organizing committee Director Penias or Sapil Magan kat yang turut kala long tatau berkuan kat taulau muya na kotuma tanggak mau men Pohnpei are manimat men patron kabatraya bagi sutunon nei tuan sagar kita tungal kapung la o semen kapung komu o management in P6H Commissioner Sam bagi samai sawas kaitan interview Maiwan ilkak sewa ikut ni yang broadcast on billboard o sawan we petrikan on kak patron lelom dan Pohnpei koros nuan kak koros koron kak yang patron program sawas wot imet maiman patron kabatrayang oni kain sagla winin saulang yumat I rela pilken via crop runners. I main ikarban waiton tuan momotsoyu maraman patroto Pohnpei for an Oya Oast Church. Or in this case, Calvary Baptist Church me amato Israel. Was a van so Israel. Yang so me sawasakan pan patrota. Our local church pan bil memen patron rong kawaitin masa itu
pambil magmagit patrang tataw taligoros palian taluar rosen mau mobil palian rosen ngan naramas tataw pan upana sama pali yawut koros ari engak pil salan na tompi mai pangkat to yang patrang langsung mau masih kalau bikin magmagit na tataw inat na kapatrayan ngana kisah rela Kailangan wala ko, kailangan ko chorus. Ay image makayang sa kalasang machay programin kabe sa Rahnwet ng Pohnpei. Ye programin kabe sa irakap o irakasampalakan. Magangwiyawi tapan wiyaw ng Wayne Pohnpei. O sa bache wan tuklubache. Kukuranganan kachin sa bali Radio P6AH o nan kaunaptan program kasampat chekan mo. Kailangan o kasilelya.